U skoro svim prethodnim emisijama smo pomenuli crne rupe, stoga možemo slobodno reći da su one najegzotičniji objekti u svemiru. Pričali smo o tome da su one krajnji stadijum evolucije jedne zvezde. Današnju emisiju posvećujemo upravo njima. Dobrodošli u svemirsku tišinu. Crna rupa je jedna od mogućih krajnjih stadijuma jedne zvezde. Njena gravitaciona sila je toliko jaka i toliko zakrivljuje prostor-vreme da ništa iz nje ne može pobeći, pa čak ni svetlost. Uzimajući u obzir ovu činjenicu, to znači da pošto mi na Zemlji stvaramo sliku o kosmosu na osnovu elektromagnetnog zračenja, odnosno svetlosti sa nekog nebeskog objekta, je nemoguće vidjeti crnu rupu jer ona ne dozvoljava da svetlost pobegne iz nje. Jednostavno su crne. Crna rupa se odlikuje dvema karakteristikama: horizontom događaja i nečime što u astronomiji nazivamo singularitet. Horizont događaja je granica oko crne rupe na kojoj se prostor-vreme zakrivljuje toliko da vreme staje. Rastojanje od centra crne rupe do horizonta događaja naziva se Schwarzschildov radijus. Singularitet je tačka u crnoj rupi prevelike mase i ogromne gustine. Čitava masa crne rupe skoncentrisana je u jednoj tački, u singularnoj tački. Postoje spekulacije da je crna rupa portal na neki drugi kraj svemira ili u drugi univerzum. Takve crne rupe nazivamo crvotočine. Čak je uveden pojam belih rupa, tako da bi crna rupa bila ulaz u crvotočinu, a bela izlaz iz iste. Crvotočina bi trebalo da predstavlja mogućnost putovanja sa jednog kraja svemira na drugi. Obično bi nam za ovakav put bio potreban ceo život, ali to možemo uraditi prolaskom kroz crvotočinu za minimalno vreme. Naravno, ovakve stvari još uvek su u domenu teorije. Crne rupe mogu biti naelektrisane ili nenaelektrisane, rotirajuće ili nerotirajuće. Po tome ih astrofizičari svrstavaju u 4 grupe. Prema opštoj teoriji relativiteta, crne rupe su večne. Veoma opšti rezultat koji je britanski teorijski fizičar Stephen Hawking izveo kaže da se površina horizonta događaja nikad ne smanjuje. Ako se crna rupa sudari sa bilo kojim drugim objektom, rezultat je uvek veća crna rupa. Međutim, sam Hawking je 1974. godine pronašao rupu u teoriji, kombinujući kvantnu teoriju gravitacije i teoriju crnih rupa, gde je utvrdio da crna rupa može polako da ispari. Ključ ovog procesa je formiranje parova čestica-antičestica u blizini horizonta događaja crne rupe. Ovakvi parovi se veoma brzo rekombinuju i nestaju u normalnim okolnostima. Ali u blizini crne rupe može da se desi da antičestica upadne u crnu rupu dok čestica pobegne izvan domena. Pošto se gravitaciona energija crne rupe koristi za formiranje ovih parova, bežanje čestice od crne rupe znači i odnošenje te gravitacione energije. Neto efekat ovog procesa je emitovanje čestice i energije iz crne rupe i taj fenomen se zove Hawkingova radijacija ili Hawkingovo zračenje, koje na kraju rezultuje smanjenjem mase crne rupe. Još jedna veoma važna odlika crnih rupa je akrecioni disk. Kada neka materija, na primjer zvezda, dođe u bliski susret sa crnom rupom, ona biva polako sloj po sloj usisavana, ali tako da sva materija ostaje da kruži oko crne rupe. Formirajući oblik diska, ukoliko crna rupa popuni svoj akrecioni disk i nema više gde da smešta materiju koju usisava, iz nje izbijaju mlazevi. Ti mlazevi su usmereni u smeru linija magnetnog polja crne rupe. Takav objekat se onda naziva kvazar. Ovi objekti su veoma sjajni. Kada je Martin Schmidt detektovao prvi ovakav objekat, primetio je da je on sjajniji od čitave jedne galaksije. Odatle i naziv kvazistelarni objekti ili kraće kvazari. Bilo bi to sve o ovim egzotičnim crnim objektima u svemiru, koji su kao takvi još jedna potvrda vladavine svemirske tišine. Do sledeće emisije, prijatan dan i doviđenja.